kamsim lawan ni kamsim lawan hiang kan akan ngoro dia bakal lawan pedang kejeng kuslai ngati ngalengo api kene kon sanga kan dulu mentah suruh kadang la persan man pun kadang mesti show off page kada kapon yang tip kai baca amtam gede pertis ni mentah tip suno kene ani ngati so ani sepisa kai bala jaya ka suno kadang suno ke ngan saya ingin ngani jual biak ni ka kon ni rupor kawan dia dia aja imo ya kan oh kini kekon jangan lawan ani beriku Islam katanya ani mau selain dalam akan syarifina ini dalam persamaan pun ini kekon jangan ani nggak perkataan sedih lewat kantam ada pertis ni muda mungkin malah perkas ni nanti kuri pi oh yo jak aja beri Islam contoh ini tang bapin awan yang masuk ke mana masuk ni tip papa boleh Islam kata ke beli boleh Islam oh perok serang perok kentekan nganang mur pun tak kan tak kedua lakat ni kereta tapi nak suka apa ni persakurim no ate ada ide kapur bapin dia Jingalam? Kita jingalam. Kuno kata kuno belum. Kuno? Halak pediang Yesus. Kamu minta halak orang Kristen. Halak orang kata. Tidak ingin. Apa tadi? Halak orang Kristen. Ngadu mentah pambit syuk bansong bansa pambit syuk bansong bansa kini giye kasen bojonga phala penkeng ki kular ke jonga pambit bagani giye kasen bojonga kini giye ke isi ke Kristen kabang isi Yesus nama ban petiang ni kini Kristen ke giye bojonga ngadu mi jopa balalit no balayap no im Yesus tu mah ngai mapha mentah ngala Yesus ngala trafi mentah pambit syuk bansong bansa ni bat ngadong apa bah pamdeso atak kekon jangan ngadong kena kerjaan mi nang ni mi sesunan ya pambi ke hari man mi no sesunan dah susu mi tu ngam susu tu nak susu hari man mi no jangan ngam kuat susu han lek sini ngam ngam tip susu